Ay. Hi guys. Vlogger namang tanan. Mag-vlog na sad ko. So karon maghimo na tag video para mag-vlog kunuhay kay vlogger naman mong tanan. So sama na to buhatin karon mag-vlog na ta. Tara. Oh, nakadiri lang pa yung ma'am guys. Oh, nara. Nag-edit dahil sila guys. Edit sila eh. Ano ba eh. Edit lagi ba eh. Edit din sila. Ako dire sa ilahang teritoryo. Mga buang na dire ah. Hi guys. Oh, iyo ko. Hello. Vlog ko dire. Kaya mo gilingaw pagbuot. Lol. Nasad mga buang. Diyo tra kini pataka ra mo gyaw-yaw diri ah. Short video naman eh. Naman ni, short video naman ni. Ay, pagbuot. Wala ka diya. Balik tag vlog. Vlog do. Vlog di kami. Ini lagi editor. Este. Oh, payamim. Hey vlogger! Vlogger. Ginala ko dire sa imo teritoryo ha. Oh vlogger! Basta mo sa mga balik na ikot vlog lagi. Tinataka mo ni. Sige, short vlog. Short vlog. Short vlog. Tang ina mo. Director. Ana ka wala. Ikaw, katong nanawag ko nimo ba? Ikaw, hindi mo ta. Naman itong armas, itagak mo ang armas. Ibak. Ay, edit oh. Aking edit eh. Kamu ha. Edit mo ha. Wow, malang inakuan ba? George. George oh. George. Yum. Bimin. Yamim. Boss yam yam. Si Mimi mo. Yumal. Short vlog. Oh, short vlog. Coba bay. Malu? Ayo cool. Kan mo daga golda. Ket golda. Short vlog. Mal giyo. Nah.